Adian baka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala depan penmi ya kajing penbena ni ka notification ban khangi kirang bashnong banya dan bentaha ka san perthai na kaliang kirang bashnong na temri boy hapo ka jingalam uba penwan bor shilyang uba dai u General Secretary ka sunjuk kinong sincharge nong riboy benta ka si ka sautarik u jemang kila late banya kendu u CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos Khan banya peliu jingmut ban uni ukli nong sincharge jong ka council halor ketika kambat ban panru ka pencai na u. Hadian balami na kamra trekam jeng CEM na kaliang kini kirang basnong kila yo banyak kendu bat kilat pathai kubor kibala yaturu bakate ka jing kendu jong ki kala long ka basngot tenan na markate ka ain ka de ka bala don haka milliam act na du ka ban na kaliang ka district council bat ka hima milliam kila dep ban amendment na du ka snem ar hajar nyo. District mata kasi dap ta jing snowman hadin ba gila perlong ya ka general meeting jong ka sunjuk jungi hilarai da ke jumut banwan ni kendu UCM udi uklidu na kabanta ka district council ke jungi ubope ru ya kariti ke dustur ha kabide bat ki kamstong kamthau ti kapon ka beningkong ka bengiken bat UCM mentakasi kalau halor do kutukan notification ka bakila penmi ka sauturik bulan April mentau senam halor ka jing khang ke jongki ya kirang basnong ban yadon bentah ka politik ti ngisutnat bengilio ya ke jing pencai bakat kaladon haka ag jong kebelim haka bide bat kajing khang yi kirang basnong bani sim mentah ke politik dan haka bide bakani ke bentang gisutuk benakaliang jong hima melim benakaliang jong district council ru kila amen ya kanika ag kaba kila ban penmi haus nam arjanyo baik kanika kam kila pak support DCA bat kabasa mentah kalong ba nakaliang jong ka state government kan penkloino bakin yo no ya ka asen jong governor hakabide bakanika amendment ka pakila pha na ka menta kanika jingkhang ikirang basnong bani sim menta ka politik samarba karkum ga jingya jong kapor hoi de se ka tu islam arjar nyo arjar pra hakapor bagi penmi ya kanika notification dan ya kapor bagi penmi ya kanika melima kadon ga jingko hakabubun kisnong hakabala ki sim menta ka politik ka ra ya ka jing pasnong pa tha hari karkum ga jingya jong kapor lai don kam namar bakirang basnong kide kiwe ke baya kersan haka imlang kasalang ki bonra ya ka roy ka para ka sino ka taw ngimla banen ya kata tengi kentu ya ka ya minister in charge dong ka DCA ru ba in simkya ka bide bagani ba in pun kloino khnang ba nakaliang jong kirang ba snong ngine yo bentalang bani sim bentang politik kumbalong bersikata bar ka poin ka ba haka bide bat kanika jing register ki caka kumbangilarai haka general council kitangi akabide pakai register kita ka tinggi so kemen sibun benyetu akan kapor pada kalian jong ka district council kila dep ansna ka landbil bad hakani ka landbil kila itu kalian jong UCM ba hadin bakila dep ansna ki rules kambut ba kalian jong ki apa ba nong sung ki buran apa ki bahap apa ka KHADC kambut kilala ban register ya kecaka ke jong ki support district council bad ki bang ledi kidu ki ba ai ya ka lun ibudon benta ban ailun ban airam kemut ba ki lala ban sim la ki lala ban recognize ya kata certificate kalan certificate ka ban kaliang jong district council ki issue lang bakani kalan bil haka ba kaliang jong governor ru la diap ban asen ya kani kalan bil bat ngikirmen scam baleng ba kani kalan bil kani rap ya ki try muluk ki jongi ki budon ki jaka kemuta bakin register ki jaka ki jongki hadis council nomor kum bangilaken hakani ka jingelang ka diap kolong ba ladeng ban register hapo ka kut jong ka DC office kemut ka by register ka rempalat dekat kum gejing yaken bak CM gilayo gejing syai ka ba syai kadang tang si bahagan ni kalan bil kemut ba ka lala ya ka ya ki try muluk ki try caka ba kila ban register ki caka ki bat nakaliang jong ki kila ban mortgage ya tu ka caka la ki kwa ban sim loan na kan ka bank la ni kan institute ka ba airam bat ka wipat ka bang yaken hakabide bat ka ni ka issue jong ni ka them marwet tin kaliang jongi angi sapa da kejing tho namar wang isu ken kiti nam taksi tinggi nama kejing wan kejing taksi kalong bet haka bide pak tu notification ti haka bide pak them marwet ka tu kejing kamrang ba sinong jong kini ki perlo garo dan kalang jongi berbeli leken taksi bat hadin bangila syong ek istik meeting ngi sapa kejing tho haka bide bitik tang bakam jong karat marwet nak mata kan kejing kamrang ba sinong jong kini ki perlo garo tin kaliang jongi ka sedi bangi nyatai ba hakan rukom gile namar kumbolong menta nakaliang jong district council kaya sakmat
hadin ke jing wan ujor jong kirang ba snong ki bron nak tu ka jaka nak tu ka raj ke jing wan ujor jong kiseng halang ha bidi ke jing kamrang ba snong jong kini ki parlok garu ti nak liang jong ke district council kalale la jong ke bentah tingin ang ap ya kata namar mene nak liang jong u CM ro ang bakila ya la jong ke bentah bat nak liang jong ni ke sunjuk kirang ba snong ru ha bidi ke ni isu yang mentahi ngimpat nginang ya keren sukijai bat kanu kalat kerenti ka bangin le ban ngin sepak ke jing to kanang ba ketika problem jong ki pai ba ki bedon hang te po right marwet ngin la ban solve ki hai di ki dia singi banwan ita I jingi kendu jingi ke bangi ken ha ka jingi kendu di CM mentang sini